mana 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 bakunzi bikiganiro cy'ijambo ry'umunsi reka mbifurize ukwezi kwiza cyane kwa 12. Imana yacu n'umwizigirwa yabanye natwe amezi yose 11 mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa 11 twabonye ineza y'Imana. Uyu munsi twatangiye kwezi gusha kwa 12 ukwezi kurangiza umwaka wa 2025 wabanye natwe. Hari indirimbo ivuga ngo niki watanze mwana wa Adamu cyatumye urindwa bigeze uyu munsi n'ubuntu bw'Imana twagiriwe. Imana ishimwe kubw'ubuntu butangaje bwayo. Ariko ngo zaburi nkundi ivuga ngo nzovuga ibikomeye wakoze mwami, zo kwimvira ibitangaza wankoreye, nzoshira umutima ku bikomeye wakoze. Hari ibikomeye byinshi umwami yadukoreye, mureke tuyishimire, mureke tuyihimbaze, tuyibwire ngo mwami warakoze, ni wakira amashimwe yacu. Yesu abahezagire. Ijambo ry'uyu munsi cyangwa ijambo rya kuno kwezi bene data ni ijambo umwami Yesu yashize ku mutima wanje rivuga ngo ijambo rya kuno kwezi ravuga ngo kubaka systeme y'ubwirinzi. Systeme y'ubwirinzi ku buzima bwawe, ku buzima bw'abana bawe, ku buzima bwawe. Bene data iri jambo ryarantangaje cyane. Umvirize. Ibihugu bikomeye birashiraho ama systeme y'ubwirinzi ku buryo ibindi bibiteye bikabatera nk'ama rocket cyangwa ibindi bicaye bisamira mu kirere tibishike mu banyagihugu wabo cyangwa ku butaka bwabo. Iyo ni systeme abantu benshi bamaze kubimenya. Ibihugu byinshi bitunze bifite amafaranga biragura ayo ma systeme. Rero birashoboka ko nawe ushobora kugira ino systeme y'ubwirinzi ku muryango wawe, ku bana bawe. Hari ibintu byinshi bavuga, abantu benshi baguma batura ngo mu kwezi kwa 12 ngo abantu barapfa, ngo amaxita menshi. Reka kwatura ayo majambo, ahubwo shiraho systeme y'ubwirinzi bwawe n'abana bawe n'umuryango wawe. Dusome ijambo ry'Imana. Ntangire gusoma mu gitabo cya Zaburi ya 34, dusome umurongo wa 4. 31 umurongo wa 4. 31 Zaburi umurongo wa 4. Buravuga ngo unkure mu mutego bantegeye mu mpisho kuko ari wo buhungiro bwanje. Ari igihe Satani adutega mu mpisho iyo ariko ndababwire ngiye kubabwira uburyo bukomeye cyane bwo kwicino mitego yo mu mpisho. Dawudi yavuze ngo nkure mu mitego bantegeye mu mpisho kuko ari wo buhungiro bwanje. Ni wowe buhungiro bwanje Mana. Unkure haleluya mu mitego bantegeye mu mpisho. Hari igihe Satani adutegera mu mpisho ariko dufite umwamaza dukura mu mitego badutegeye mu mpisho. Dusome mu gitabo cya Samuel wa 2 igice cya 15 umurongo wa 31. Aha rero niho tugiye kubereka cya kigwanisho rero. Ijya systeme y'ubwirinzi ukabikora ugasenga hatarage Satani ataragutera. Umva igice cya 15 umurongo wa 31 haravuga ngo maze umuntu abarira Dawudi ati Ahitofeli ari mubagararije bafatanije na Absalomu. Maze Dawudi arasenga ati uhoraho ndakwinginze hindura ubusa inama za Ahitofeli. Reka mbere yuko mvuga reka mbasomere mwumve ingene Ahitofeli yari umuntu akomeye cyane mu butegetsi bwa Dawudi. 16 umurongo wa 43. Kandi muri ico gihe inama ya Ahitofeli yazana bazemera nkizo bagiriwe n'Imana. Uko niko byamera ku nama za Ahitofeli uhereye kuri Dawidi ugashita kuri Absalomu. Ahitofeli inama ze bazemera kizivuye ku Mana, ku mwami Dawudi ndetse no ku muhungu wiwe Absalomu. Uyu muhungu Absalomu rero akora ikosa ashaka gukura ise ku butegetsi. Akuise ku butegetsi uyu umugabo Ahitofeli yari umujanama akomeye cyane. Uyu mugabo Ahitofeli ajana nawe aramukurikira bagenda bajanye. Baraza babwira Dawudi baramubwira ngo Dawudi we erega Ahitofeli yajanye na Absalomu. Dawudi ntabwo yigeze asengera Ahitofeli. Ntabwo yigeze asengera Absalomu plutôt. Ntabwo yigeze asengera Absalomu. Oya, yasengeye Ahitofeli. Aravuga ngo Mana. Haleluya. Maze umuntu abarira Dawudi ati Ahitofeli ari mubagararije bafatanije na Absalomu. Maze Dawudi arasenga ati uhoraho we Mana yanje ndakwinginze uhindura ubusa inama za Ahitofeli. Bene ndata amasengesho uri kurasenga none ni systeme y'ubwirinzi uri kurubaka.
haleluya. Hari ibintu byinshi Satani yagerageje gutera wewe n'abana bawe, ariko asanga warasenze. Haleluya. Shishikara gusenga. Yaragerageje, ari yagerageza cyane, mugabo akibuka akaba igitondo kimwe bavyutse mu ijoro abandi baryamye, uraje gufukama. Yayini ni systeme y'ubwirinzi. Yaragerageje byaranze, ongereza usenge. Haleluya. Dawudi aravuga ngo mana uhindura ubusa inama za Ahitofero. Ahitofero rero aja kubwira Absalomu inama zo kwica se Dawudi. Asanga mu kirere hariyo isengesho rya Dawidi. Oh haleluya. Senga, Satani azoza yimvira gutera asanga isengesho ryo guhindura ubusa izo nama. Dawudi yavuze ngo nguza wica imitego yo mu mpisho. Izaburi twasomye yavuze ngo ungure mu mutego bantegeye mu mpisho. Hari imitego yo mu mpisho izimenywa gusa n'ubuzima n'amasengesho. Igice cya 17 mu gitabo cya Samweli wa kabiri umurongo wa dutangire ku murongo wa 5. Maze Absalomu aravuga ati mpamagarira Abushayi. Ntaravuga Abushayi ko muhamagara. Absalomu yabwiye Ahitofero, yaragiye aramubwira inama, aramubwira ko ngene bagomba kwica Dawudi. Ahitofero aramubwira neza systeme nziza, aramubwira ngo tugende. Haleluya. Tugende tuje kumwica, turamufata. Absalomu yumva izo nama za Ahitofero, ariko kubera isengesho rya Dawudi yari yasenze, aravuga ngo okay, urahejeje kuvuga, reka duhamagare na Abushayi nawe twumve nawe ibyavuga, twumve ko izo nama zanyu muzihurizaho. Haleluya. Igice cya 17 rero umurongo wa 5. Maze Absalomu aravuga ati nimumpamagare Abushayi umwaruki nawe twumve icyo avuga. Maze Abushayi arengusa kwa Absalomu. Absalomu aramubarira ati Ahitofero yambwiye ukunuko, none dukora iki? Yavuze ko yavuze, ni waba utabishimye zana inama yawe. Nuko dusimire ku murongo wa 14. Nuko Absalomu n'abantu bose b'Abisiraheli baravuga bati inama ya Abushayi umwaruki iruse inama ya Ahitofero. Icyabiteye kubera iki bemeye inama ya Abushayi, kubera iki Dawudi atigeze asenga ya Abushayi. Umvira icyabiteye nuko Uhoraho yari yaragabiye gusambura inama za Ahitofero. Haleluya. Kugira ngo ateze Absalomu ibyago. Icyateye guhindura inama ya Ahitofero niki? Ni Imana. Icyabiteye nuko Uhoraho yari yagabiye gusambura izo nama nziza za Ahitofero kugira ngo ateze Absalomu ibyago. Haleluya. Gusenga kwawe ni systeme ikomeye y'ubwirinzi ku muryango wawe, ku bana bawe, ku gihugu. Haleluya. Ubaka mwene data systeme y'ubwirinzi. Ahitofero azogerageza. Haleluya. Ntako atazogira, ariko azofata ubusa, zizapfa ubusa. Kubera iki? Zizosanga mu kirere ubuzima bwo gusenga bwawe. Haleluya. Ndakunda ijambo ryanditse mu gitabo cya Yesaya, bazoje inama. Haleluya. Ndetse bafate n'ingingo, ariko ngo nta nimwe izoshika kuko Imana iri mu ruhande rwacu. Oh haleluya. Imana iri mu ruhande rwaje. Oh haleluya. Sifa kwa Mungu. Umurongo wa 10:23. Igice cya 17:23 Samweli wa kabiri. Ariko Ahitofero abonye ko batemeye inama yiwe, ashira amatandiko ku ndogoba yiwe, afata inzira ataye muhiri wiwe mu gisagara cy'iwabo, araheza araroranya ibyo mu rugo rwiwe, aca yiha umugozi, nuko arapfa, bamuhamba mu mva ya se. Ntabwo yabayeho wenyine, yari imanitse. Kubera iki? Isengesho ry'umugarago w'Imana witwa Dawudi. Mukundwa uri kurankurikirana, ubaka systeme y'ubwirinzi. Ibyo nabyo bishoboka hehe? Bere data bareke babwire isengesho. Umugabo umwe umudamu
yari umwamikazi wo muri Scotland, yaravuze ngo tinya amasengesho y'umugabo witwa John Knox kuruta za kirimbuzi zituye zose muri Europe. Bari abanyaburayi n'abantu bafite ibigwanishwa bikomeye, ariko umugabo umwamikazi wo muri Scotland aravuga ngo tinya amasengesho y'umugabo witwa John Knox kuruta ibitwaro bya kirimbuzi zose ziburayi. Amasengesho n'ubwirinzi bukomeye. Haleluya. Amasengesho n'ubwirinzi bukomeye. Satani ntakwatagira, ntakwatagerageza, ariko iyo wasenze ivyiwe bifata ubusa. Hari zaburi ivuga ngo mwizira zabo mana ngo zibe mu mwijima n'ubunyerere. Umva, umwaka wa 2025 uzowurangiza neza wewe n'abawe. Haleluya. Ubaka buno bwirinzi. Senga, haguruka usengera abana bawe. Batureho uburinzi. Reka guma watura ngo ukwezi kwa 12 n'ukwezi kubi, n'ukwezi kw'ingwara, n'ukwezi kw'ingorane, n'ukwezi kwa maksida. Izo simvugo zacu. Izo simvugo z'abana b'Imana. Turafite ico umva twisuze Kristo Yesu mwana w'Imana. Niwe twegamiye, niwe murinzi wacu wo kwizerwa. Haleluya. Niwe murinzi wacu wo kwizerwa. Hariho zaburi nkunda cyane ya 121. Reka nsome umurongo umwe muri iyo zaburi nitumana dusenge. Haleluya. 121 umurongo w'indwi. Uhoraho azokurinda ikibi cyose. Haleluya. Uhoraho azokurinda ikibi cyose, niwe azoziga mu bugingo bwawe. Haleluya. Uhoraho azakurinda ikibi. Ndakwifurije ngo Mwami Yesu akurinde ikibi, akurinde inama zo mwijima, akurinde inama z'abahitofero, akurinde inama z'abahitofero. Hariho abahitofero bagirira abandi amashari, bakagira abandi inzigo, bagaca hirya no hino. Umva ndagutangarije wowe uri muri ivyo bintu ubivemo. Haleluya. Abantu bahagurutse gusenga nka Dawudi. Umva isezerano rikomeye. Uhoraho azokurinda ikibi cyose, niwe azosiga mu bugingo bwawe, azigame no bugingo bwawe. Haleluya. Umwami azokurinda iki, akurinde inama zo mwijima, akurinde ikibi cyose. Haleluya. Yesu Kristo aguhumugisha, agushoboze kubaka, wahaguruke wubakire abana bawe, watura amajambo meza ku bana bawe. Dufite Imana izitabara abayo. Iyo dusenze iratwumva, iyo dusenze umwami wacu. Reka zo mu murongo wa mu gitabo cya Yeremiya. Haleluya. Igice cya mbere umurongo wa 19 haravuga ngo bazokugwanya ariko ntibazokunesha kuko nzoba ndi kumwe nawe. Amen. Ngo nkurokore nije Uhoraho mbivuze. Haleluya. Ntibazokunesha kuko ndi kumwe nawe. Ndi kumwe nawe. Bene data turi kumwe n'umwami wacu adukunda. Haleluya. Niwo murinzi wacu wo kwizerwa. Ubaka ubuzima bwo gusenga. Inama z'abahitofero zizapfa ubusa. Yesu aguhumugisha. Ndakwifurije ukwezi kwiza kwa mahirwe, ukwezi ko kuroranirwa, ukwezi ko gutoneshwa. Umwami Yesu agutoneshe. Umwami Yesu azaguha ikiganza cyiza. Inama z'abahitofero zizafata ubusa, inama z'umwijima zizofata ubusa. Amagara meza n'umugabane wawe. Ureka kugenda n'ubwoba. Dufite Yesu yanesheje, dufite Yesu niwe nsinzi yacu. Paulo yabwiye Abakorinto ngo Imana ishimwe ngo yamiduha gutsinda kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Yesu aguhumugisha mwinshi. Dusenge. Mwami turagushimiye. Haleluya. Kw'inama z'abahitofero zose zizafata ubusa. Haleluya. Zizafata ubusa. Uhoraho niwe mwizi wacu wo kwizerwa. Nta kibi kizogira ico kitugira, nta cyago kizokwegera amahema yacu, nta cyago kizokwegera amahema yacu. Ukwezi kwa 12 n'ukwezi kwiza ku buzima bwacu Mwami, n'ukwezi kwa mahigwe, n'ukwezi ko kuraranirwa. Ndasengeye uyu muntu uri kurankurikirana, hari icyo yifuza wo mukore muri kuno kwezi. Mana musanganize ishimwe, musanganize indirimbo nsha, musanganize impundu, umuzigamire mu buntu bwawe butangaje, uzigame mu muryango wiwe, umuzigame Mana. Urakoze cyane, utugirire neza Mwami wacu. Haleluya. Amahoro yawe arutukomeye n'abantu bose ashibamira imiryango yacu. Ndasengeye uyu muntu arwaye, mukore igitangaza cyo gukira Mana, mukorera igitangaza cyo gukira muri kuno kwezi. Azorangiza uyu mwaka ari mu mashimwe. Urakoze kutugirira neza Mwami, turiteze ishimwe rivi wawe mu izina rya Kristo Yesu Mwami wacu. Amen. Mbifurije ukwezi kwiza kumugisha n'amahirwe. Mana